Elector selalu matijulan kami. Saudi manang bantu dia akan baru Hagaluli dokter bangsa datanglah saya kita selalu nak dengan sama bangsa. Jadi Saudi mah dia kena tutur namin ada foto kami di London. Bagaimana tertikiran rumah di kesalahan tamu itu kami. Iba siya pagpara niya punta po tama huwa. Partikiran itu langsung kami dari dia malam tujuh nangyari tentang saya di pesada aman tamat ko di kata tamang yahay dia kenal kepartulan mereka. Alam ini bangado alam untuk menitagod berita. Ang mga bitagod do mga bitagod berita. So ni bero ko ta. Itu atau mga Saudi dihamuna nauli paragosin namin jom-jom namin isang siyang opo namin opo sa tarahua betong mahide uming tulungan ma tamatang tuway itali ang masalit dalam sedagaman adong arsak dia karuannya akan namin daw karuan namin lumayan ba akan namin na magkaralo di Tikyo kita karuan namin pangidon namin tuwamang nangalo namin tu mapulapul na siya mata mga nanang tuturon namin pasangan sih tuh. Oh, sorong, gitu kan. Raja siap sudah dinak keningan raja. Aku bisu di nomor tuh, dok sekar. Padohan naik do padohanku. Usaha mau ke dalam atau dalam. Gabi mahos, wala tayo malito aktan. Di, puparang nilopong siya pula. Opong Raja Hulu, opong tulang, opong tutur, kasutong manahin, opong sa tayo. Sa matukitan. Anay sa hunong mapangiluan, di kita. Puparang lipat sa kada. Sa sudit, sa luhod, mulay siya. Topi harang sa topi tawo. Sa lima mahita masih kata kita. Wah, dus maruhata. Promotion amarai. Promotion. Jadi saya tiba di Hakanan, paparan di dalam pengumusikun, paparan di dalam pengumusikun jodoh. Kalau kami itu berjodoh, Hakanan itu lama anak ini, terus fakta. Iba di kita, paparan di dalam Raja Bulu, kupasa apa tuh kamu orang Hakanan. Nah, jadi mau lihat tema dia bapak. Sebetulnya pangalung dohori kami bapak. Alai oh, araw apa? Setuju. Dusrata? Ido.
dosrata pakalung doho dihita karena punta mulutuk kope imahorwa nasibmu ho nagabis pajurun nami ho mana madoha tatta dos marwata so lima di paparan. Oke, sisi nomor 2 dosrana dong nakisyakan. Toh, tujuh nomor Pak. Nomor apa? Nama LP. Nomor 5 kita. Ada kuasa HP itu kita. Nomor 1. Nomor 7. Wan. Sia. Dosro. Mas baik kata tepe kita tadi. Di hamon kita bina bina. Mulai tema. Mulai tema di tuanta. Mulai tema di kita nama tujuh para yang pentai. Si torok di lakana. Si torok di raptingna. Ribut dohok belum. Torok mahahana. Torok manggina. Torok manang baruna. Tawakahan kita bilang dan nampun tujuh hon tujuh yang aku semua orang nah mangere kau satok kita asal kataya satok kita dohon sahana ni anak kau mana hasil ya doa orang kataya dohon to antara empat mana Urip puro kasya. Pasa hatong pujoloy pangiduakti. Ikonaw di dulu o di puro. May song 5 orang pagtikian. Diatur amat kalibata. Nang patulo ko magkapot totoo. Selalu jalan raya. Sandi sa lutuhan niya ako, itangan siya ko na. Gabi doon ko ito, pagcapat ni inana si sa liling. Pajumpa kita suko. Maripiliti ako siya natal salam. Ay ngorokyahan, inakarong doon kaya. Aleka po siya, tayo magdok. Mulat mahulu doon suko. Inna. Hidup inna. Po siya doon kita rin siya. Jalan-jalan naman. Makorasi masalah. Dia ka anak tahun doon paruhan tahun. Nyaon doon yang kawulong tahun doon hinang tahun. Sila menjalan marihuana. Saya di faso-faso mantarewatama ang anak tahun. Dia nanda siya kanyan aso marurak marbulong songon nariyawo. Ya. Di faso tuwang gugu mantangyan to mantarewatama. Asa marurak marbulong anak tahun. Songon lima nang itu selamat jalan nama ya bicara Tuhan ini mau tuh tanya siapa jadi dong tercapai dengan sering nak amat pergosi baiklah rumah mengundang nah si tolong marigur jalan melakang maju larang si baik mau naik tadi itu angin amin gabi terawas ang iyang matutu paggabi nani tabo-tabon arit na matutu gabi anatakas na kita para dituta naman si Pagkaroon imatutu dihita naman pinuduhon pinompang ni Oputa tuwas saudara ang kiningan halak opong susiyan siya kanan mga mandokkan hani matutu hahanggi muna sinamang dua di nama sepasang kita aure pasatok kudo hata nauli hata nadinggan apalagi pas sari mau tua ni abang ulokon mau lihat lima perjolo tapasa tua mantan mertuli kata di pasari majuau ni abang ulokon mandok mau lihat gunang auto hamuna bona asukupan imahang angginani pinompang oppo sa dan secara khusus tu anggi kuna tu doa ibu kuna juga saya sangat bangga di Parsari Majuaun ni amang daun takas do boy taulahun ima songon patik na pinasaan niya magkalibata patik na pasangap pong naturasyon boy do taulahun na pajagarhon
amang daun jagar sia jauh jagar satu alam alani dos ini rohamuna angin tulu sung somoni dohot di botok kemedu sung somoni na nan musik di akka amang budakku dohot akka kamu akka nama dulu dengan boy makalang sa bangunan kita di baru dengon ni amang budok yang tanong tuduh amat tanaman tua di bata asa di budian ni na 2 tahun asa Roma akan selas niroha Jepang akan menjalahan dapat akan luwe pas-pasuan ni amat tanaman dan secara khusus tuang itu bapak isiarapan asli malawan amat tanaman ditangihong masudi pangiduan tak say dioloi amat tanaman may ditikina ima pangiduan tak asa marurot tamu na tutorong magulong mamutugidjang mardaka may tuhbiyan ko siya jala tuang gitko bapak di sini mau lihat ang di dos proham dohot abang mo ima na patupahon na pajagal ron na 2 tahun jagar sa orang sa matuho paso-paso ni tuan anak nang pinasaan niya manta anak doh buru nang pinasaan niya manta bata ditoma to di keluarga mo ang giyak niya tong gari anak na orang mangihut na gari pangihutan paso-paso ni na tuang giko siya puda na di dalam perjuangan saunari saya si maruhani ron dapat maniluang monggi dapat menjalakan mutulan asa ang giyak tipul musik gorni amang dodo julan nyaron margite-gite akka berdongang motor kana mari song-songi mana dak kalay kudo akay gotokku dos rohamuna namangulahon kaudaonon ba asi maruhani Tuhan say di paso-paso mat dari batama jadi tuinya muda namang kabaluhon pasakor yang muda semuanya orang terkina idara si manuk si botaran doa si turun tupuk si awak lawan roha mau rohani yang ini muda naik manian saud madua hamuna doa abang muda kor lau kayu dihutun akka pinapamong saluna ayaw mahurapan partikian nauli siya naman tadi batano gani jo amang muda pula bunga pangiduan tayo na muda saya si maruhani mantan nomor 2 di bata dia ima tot ini amang muda pula bunga di habuan jala posrohan ina muda akan moma mabai sinas rohan tidurnya akan minumparmot tidurnya anak hata dia na tersurat na mandokon udang doin na paso-paso dua kaina ina mga bayalo pos maruhami na muda batang yang mata gogo to mata nomor 2 asang giat na pinopar ni hamuna do amang muda kon asa dapat tuaka nauli na din gatoka ari namang jadi kalau sakunau 7 tahun mau sa 2 tahun jadi amang don ulang doka puda asa dengan akka nama bermasyarakat dengan akka nama dengan tutu sama-sama itu akka nama sakuha jadi selamat jalan madiho amang muda selamat tinggal marihari saluhutna akka pinopamon suang somonido akka susumpok jadi somoni mah takku tu hamuna saluhutna kanumurma diang dikku na tulu do akka ibotokku saya tu hatta mana pasahantan pasu-pasuna tu hita saluna jadi pangiruat tanian tu ari akka namangium asa somonido na tua-tua asa pilu-pilu manunglung main na tu pilu-pilu na marajar siyan tonga-tonga ni kawan-kawan saya mah akan nalungun tuyulan ngayon saya Roma akan najaga lima atas sekali dilambai akan haminan siyan hami nomor 2 bukas kok mulai usaha kami topong nomor 2 masa ada hata oke bukas hata ini mah tuh parang di dopong office sekolah dari ita di paparan pesukunan asar wahita paparan pesukunan dohot di paparan ni opumar doa raja asas sadahada ita mas tabur pitan nababati pagkasama dito ho sa tabigoda yulaw Memahami guys, Sarune di hamuna muna suhut pertegahan yang guru
Ison rodo kami hahaagi muna. Nyos palu duel. Parang ni Duel master. Okusukunan siya po parang napunta si Bande sa hatay. Narap Marduk iroh do kita. Tolong share guys. Di baru kita ng perjun pangarasama. Na dua-dua tahun, bapak tahun ng perjun pangarasama. Saya di jalan di Batama, Kontina. Di tangga siang mulai gabi perjabar na mana di Harajau di Batam. Namun sebutna ibu-ibudian di Damangon. Saya di Patukan di Batama di Hamu. Aka pasu-pasu lago kasehatun doang dami na sumurong kasyan Tuhan Ima di namang ulahon hajagaron tudamang ng parjur pangorasunon kuberi kami di hamuna naman hamarangi naman tinuduhon yara dohbor dusro hamuna jumpa masalah ni najua-dua Alian na tinatabuan, alian magamit na tinatabuan. Ari mo magamit, yana doon, Allah beri kami dohamu dengan marsi Paulohan. Molotumpe torong sobiga kami, haanggi mo siya kumparan di pagkusukuran. Mungkin rak, ala situasi di Borginon dan buhay rak cerita sulit. Di hari marsugod, itiur nyari. Asirohan Tuhan di sa ilian di Batama kanyang nilangka asarap hita marlas roha mangulaw hajagaran ni damang ng perjun pamarasono ima kata na jempek na buhay tanpa pahami siyan hami hahaanggi mo kung pagkusuguran ope atau magstabang mahita masama mo ba? Mas, saya ada pada putar Iyo, ya. jadi masa tayo matupang putar Jozo Baik kamu datang. Saya ada. di bawah na punta-punta sa Ulubara. Tuh saya ada. Tumo para na punta Puja Iraja. Ada Rohis di do para punta Puja Sudi Mete do seperti sahada pendapat Sudi Mete dan sedul satu dua. Asal Mete. Jadi mah apa? Ahamu nak mabukau pasal betul kita mengundang sama otoritas sama sudah kita doh. Kapag kematikin sa atin ko, ade, dos rohata. Sono moron sa itan na masulupan, roburunta masoba, tusa kayong laudata, morong acara mo sa lagi na mo. Sa tubay kita ada, morota kamu. Ada yung tokinay, amo to ro kawin sa. Mo na diba? Amang parang sinabi. Di kami na magkinulo mo parang gabong namin nung marsitariasan pasakat tuman sa dibata do saharan yang opung nami asa jumpa sa sahabat na opung nami opura jamulia budulong kami palit gagatong tulong palit sa bulan asa sitakot ipasoban situan ipagdulong ukusaw katong tanggol tok kamarsiasoan tuloy marsiasoan ay unang masitongguan bahay makudang na stangka baliwong dalam matakang majuan bahay ang pangasitin.
Soalnya manang di bono namin. Katanya putar di situ di bono naman dok. Kita di daw tarkotana. Joshua na bono pasang apor na toras na nampay kulit markan. Tapos atay man kamu bono namin. Sudah bono namin. Bono tubo, bono niya puan, bono niya hali. Doon satu bono siya bono namin. Sudah kamu. Iyo katong doy bono nino. Nabar jolo, berfoto adalah bonus semua dua. Mau lihat teman? Nabar jolo, alai huruf doa nabi raja nabi. Dari doa itu tutur aku. Nabar jolo, turu di alat tahi tomba. Soalnya made raja nabi itu surata, made atau pertikiran kebasahan di angin nabi taruh nabi.